Masaka kwani masaka, makasi kwani makasi. Ni wirigiro bwakwa nwithirite rina ntuku njega na rwere Jumapili ka weekendi gaku wirigiro ni ati nikethirite gari ka thongi na rwere tariki 1 mweri jwa ijiri mwaka ni 2026 beta wakabwe mutharimi kango shore ngatho mwanya. Thank you very much anonto bwa gotothura gwitania batwe ikinya gwa ikinya we ugatwethi nyombe nteto ira iri na gweta miangatene mugongo jwa Ameru kolelo gotuthingatira kiri mitando inya ya Kinandi, Facebook Admeru TV Kenya, YouTube Admeru TV Kenya. Ngethira ngikumenyeria mu jara andikibeto banteto ritho rikianganga maturene gotigira ni bakumurika jara gwita na mbere maturene ora siasa sio one term na two term shidite na mbere kumata county ya Meru likana narua iri Jumapili itukubangana eria mubango jwa rumure rwa siasa ogoro bwantuke narua Jumapili kwambirire thijiri na nusu mwanga kithakira kia badai narua turi arire mantu yeige kithomo amu kithomo kiri itugi ria gukiria mugongo na nite siasa cidhirite amu ikinyogoria kana kinya gwitithia na mbere mitaratara yeige kithomo amu turikiri mutaratara jo mwero jo kithomo kia CBE likana rita ba grade 10 ni barikite kwithira bagitonya kiri mashukuru indi baba ingi akungana riboti ire itokinyirite turi metha ya nteto batumbite gukija sababu iri kuongeleka kwa bisi ciari bakithira bakinyeleka ni murigo jwa bisi murigo jwa uniform ningi admission fee jajombe tukethira tukigwatanira na Jerry Wacheupe ageni ari Caston Myungi uri mwandiki munene wa kiama kia NAT aja Meru ningi Geki Boy Bensuda uri musiasa kumatere ciatiania ini betegeria twambiri na mantu ya igi siasa naria mbuto ya tongeria ba rotererega na thirikari upinzani batongeretwe ni mithika lentore bakiaria barinteresha mikindori gicigo mbunge kia Tigania East nibetete na mbere kwambia mubunge wa gicigo mbunge ki Mpuru Abori gwitonya kiri upinzani ningi kubaga watambara mbaru na kwatanira nabo kiringo gicago kinyiria kiraba kuga ni magaroroku ja otongeria ndigorone ni riboti gotarirwa ni Jeff wagituma nawe mithikari nturi umwe watongeria banene aja kaunti ya Meru na kathite utongeria bwa Mpuru Abori uria ni mutongeria wa kiama kia Nopeu na kinya nkuruki kuga we na kwenda bethira bagitaniria ngugi na kuga kinya mutongeria ujo ni ntamba ya bata. Muko na kiongozi rafiki yangu sana na huyu kiongozi wenu ni shujaa kweli kweli. Ni shujaa nini? Shujaa, kiongozi wenu ni shujaa sana. Nakumbuka miaka ya zamani tukipigana na mkoloni Moi. Aliweza, tukachapwa, tukaumia, lakini tuliweza kutoboa tukiwa na yeye. Ewa ntoba mekindori le. Kiongozi wenu ni supavu. Na hata ile siku ingine unajua mimi nampenda sana. Simunipatie huyu kiongozi wenu tuungane na yeye tuweze kwenda mbele. Botamwera yeto hata nere. Boko meanonkuera. Munajua ni nani nasemea? Shujaa wa huku. Shujaa wa Mekindori hii. Shujaa wa Tigania East. Anaitwa nani? Ata anaitwa nani? Munadhani mwita kuja tufanye kazi na yeye? Sasa mimi kiongozi huyu Mporo ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu na mimi nataka kuambia ni shujaa. Nkuruki mithikari nturi na ugite akareta mwe atongeria ba Meru nikenda urumwe rwao rukethira rukireta witi na mbere na kinya nkuruki kurwa no tongeria buthuku. Ningetaka na niwaambie wale wengine wote tulio nao katika kaunti hii. Kaunti yetu itaenda mbele na itaendelea tukishikana pamoja. Tukishikana nini? Na tuweze kuambia Kasongo aibu ile umetuwekea. Ile kura yetu umedharau. Mpaka wewe mwenyewe uwezi pata mtu wa heshima. Mtu anaweza kalisha watu chini
wapange mipango na maendeleo ya Wameru. Tuweze kusema Kasongo, tunakuambia sababu ya madharau, wewe ni one term, ni one. Harambee, harambee. Hata kuira Mpuru eje one term. Ipo kwenda eje one term. Ibangana pa kwenda Mpuru eje one term. Akirikiria mithikari nturi na ugite jamoe jamawira ne President William Ruto aete Ameru ni ngono cia Kamankura na gutikia bata ombite kuthithia kaunti iji na ginya nthiguru ya Kenya ari utongeriene. Wale walikuwa na bonda hapa ni wangapi wamenunua Sienta? Wale walikuwa na Sienta hapa ni wangapi wamenunua mbasi? Kwa baba uleta Mekindori ya? So daure Kasongo atora ataweka watu pesa mifukoni, tuwasaidie, utoke kwa pikipiki upande kwa Sienta, utoke kwa Sienta upande kwa mbasi. Kunayo tunaona hapa ama tuoni? Kunayo ama hakuna? Kunayo ama hakuna? Eka baba mabakera abange na ai mate ateweta boyega. Uchumi boi tia to abera ugo tabua. Share akore ambeche tia to abera shae tarea. Ana bare okinya skuru to abera mbeche itakija. Kana buinde to kwenda buri atu inde ke datine ke botu wa yesa. Arambe. Yani Mekindori one term. Uma. Koi bureka netia na Kasongo. Ara kwetu imendi twarekaniria Kasongo kitambo sana. Berema sha ete kuritanguge. Kana ne goitanguge na aja. Number 2, ana barenja bate kuona school fees. No te mbasari. Kana ibo kuona mbasari na aja. Bari tejaja kirindiunga yao ya gisiasa ntere cha Mekindori ireri kiri gicigo mbunge gatigania ya Bogaiti kaunti ije ya Meru. Tusikisane. Niliona watu wengine wamesema Linturi usipotelee Nairobi, kuja hapa nyumbani, kuja tusimame na wewe. Mnataka nirundi nyumbani ama nikae Nairobi? Nirundi nyumbani ama nikae Nairobi? Mnataka nikuje hapa? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Nikuje hapa kama nani? Ndivyo mnataka watu wa Mekindori? Mnataka nikuja niombe kiti? Kiti gani? Hata kiti gani? Kwa hivyo nyinyi sasa hapa watu wa Mekindori mtatuunga mkono? Tukiamua tutafute hiyo kiti, mtatuunga mkono? Wangapi wa Mekindori watatuunga mkono? Ukishaamua hivyo. Harambee. Nkiripotera Meru TV mbeta. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Na siasa cia Kirimara no ciitite na mbere kujukia mukondo jungi gikundi kia siasa kuma Mount Kenya East bakiruta iyendikithia ria kuitania kirima kia umutho na kia urio bakiaria barentere sha mudara ario PS Geoffrey Ruku CS Eric Muga ningi bubunge wa gĩcombunge kia Tiani East Mpuru Aburi nibetite na mbere gukinyeria mogaruku ningi kwithira korena kugwatwo mbaru kwa Profesa Kithure Kindiki siasa kiri kiuthi kia 2027 ni ripoti ya Adams Muturia Gwathĩrĩnja. Nende na Antoine ndiye mudhara gĩcigo mbunge kia Tiganisti kire kia thoko banganitwe ni mbunge wa gĩcigo mbunge kia Tiganisti Mpuru Aburi kenda gutetheria ikundi gathomba bia kuru kuma kontuko aratongore mwanya bakere bombete kwithira bakiwa batetegere kumba kwitha kiritarito kire thirikari no atongore babo bera bumare kire thirikari kaitene kara bari utongori no tuntu bomba kwithira betethia kare bakuma kaunti Meru. Wakati ule Kibaki alikuwako kulikuwa kuna one term. Wakati ule Gachagua alikuwako hakuna one term. Wakati ule alikuwako hakuna one term.
Wakati ule Kithure Kindiki ameingia tuambiwa one term. Tumesema aibu. Sema aibu. Atu mwana wetu ule akwena thirikari no. Kithure Kindiki waigwa mtoko ruma Kithure Kindiki winkoma. Bwana Yesu asifiwe. No mtobato totore totone tekia deputy president. Saa hii ndio tumepewa naibu wa rais. One term haitaleta maji. One term haina chochote. One term ni chama ya wenda wazimu ambao walikuwa kwa serikali wakakula wakashiba. Saa hii ndio nakuja kututapikia. Waende wasiende, watembee wasitembee. Itweterete miaka 63 kumaria Kenya yonire ociathi tweringaira bange kura twaringira Kenyatta, twaringira Moi, twaringira Uhuru Kenyatta, twaringira Mwai Kibaki. Thai tuona Momero more akwena State House antu bange bamberie kuga nyenye aja tuona Mheshimiwa Roko ogwano raumire noyo kiaro turo ro ukaria Momero nikenda kura ile ya 2032 Momero gwetwa Professor Kithure Kindiki ya rais wa Kenya bagita na mbere kwa ria muna waziri wa ruchingwe bwa mwingi ya Geoffrey Roko bagwita kaite iginyete Ameru Tharaka Isiolo Kirinyaga na kaunti ya Embu kumba kwithire gitu kumake kaunti cia Iko bakwa kaita kara ya nto ibethirite bairira Ameru kana Mount Kenya East mubukone anjo karanga hata sisi wa Meru, sisi wa Embu, sisi wa Mbere, sisi wa Tharaka, wa Chuka, wa Isiolo na wale wengine tuko na haki katika hii mlima. Sio jamii moja ambayo inakaa katika hii mlima. Ama ni jamii moja? Ni jamii moja. Na iwezekani ya kwamba wakati jamii yetu imekuwa ndio sasa iko namba 2 katika taifa letu la Kenya kupitia Profesa Kithure Kindiki, hadi sasa watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Nyahururu wanaanza kusema nyev tutoke ndani ya serikali. Haitawezekana. Mtatuelezea kwamba wakati tulikuwa tunasimama na Kibaki, tulisimama na Jomo Kenyatta, tulisimama na Uhuru Kenyatta, hawa hawakuwa watoto wa jamii. Mtatuelezea kama Kithure Kindiki sio mtoto wa jamii ya Mlima Kenya. Na tupembelezani tukiwa wa Meru, wa Embu, wa Isiolo na wa Kirinyaga na wa Tharaka. Hivi tunataka tukatwe Mount Kenya East. Wakikuyu wakae pande ile, Mount Kenya East pande gani? Pande hii ndio tuwe na bargaining power kwa hiyo serikali inakuja. Nimekatema mtoto, ukizaa mtoto siku ya leo awe mkubwa na some na apate bibi na watoto, haufai kuwa naye kwa nyumba. Unamkatia shamba yake na title deed yake, anajenga kwake. Sisi tuna demand title deed yetu kutoka kwa Wakikuyu. Tukua watu wa Mount Kenya East ndio tujitawale. Wakati umefika bendera, wakati umefika bendera ya Mount Kenya East isimame, ndio sisi tuwe na freedom ya kuweka stima, freedom kutengeneza barabara, freedom ya maji, freedom ya kuongea na kutembea. Kiripoti ya Meru TV kumaondi ya Muthara gicigo mbunge katika Nisti Betanda Msimuturia wa Thirinja. Nabo akariba kianda iri wadine ya kanuni ishumbunge kia Igembe South bare aria maroro ya kangania na mire ni kiraba kuga ni gotora itarera ya mundu nejo mutumanune wa Gibomainya eja mwanki Jostima ankiruki bagi tariria kinyamara kia wa Giboroe na ndiro bare ni kirintongoria gushumiria amuti goe kamairane egoro ya mairane kuruta matemo ya gisiasa yatinangwatero amu etu ritinambura kira bakuga ni kwethira korina stima miji yao ningero irotheru gutumiro miji na rwa oremi otaburia kome omutia agotariria
Imuthorobe na yuo akari na turi bakianda niyo nturere wodie kanuni gembe South baituritie kumiruka nonto bwa mathina kioera ya tura ya bathio lenkirite mwena yu irio stima irabakua batura kwirwa ni mubunge urikuo John Paul Mwirigi airuyu naro ake ikinye kuona itakinya wirane nabuo batura wetera ya kuya kwa Jesu wa mona barabara emirukairo ni mwingi mwena yu ni entherone ikaria wita kwa nkoma na stima yongo na stima jongo ya orere ana batone bakubya kuona habyo ngo nyake kwetu tutumia kompyuta lakini tuone tutumia habyo ngo stima ya orere ana tukiona stima tena siku yetu awinde iberu anga iba orere bya kubwetha sesierio pationa tukiona kinyabya kuthoma yetu ekianda kwetu na kuno inde bwere Rwanda tukiona nyantandekerira siera wa intandekera ya tawa ande bati tusumikiro njoni pona areo wao kianda na wa asulika no tebwa asulika tutakuviria mwaka tora yetu kitwaiterwa stima batu kiongo kiuo kuona kitiona bya kuethia kitiona mbali na bya kuethia nabio njwere cietu iria ikario wou na nonto John pona atwerera atwekira stima tukwera yetu atwekira stima eto ya siringi vepte atwera atoa stima ate ya kutoa stima na itwetera manto yau asietete ire anto ba heshimiwa pe ya kutoera manto yo na bonge njira cietu inyi cia thukire na njira yu ire yo thai no sisi aromba inya 2017 na thai no yo anto bakauneka maoro utengo enje so kero lami njira yetu no yo eromba kura kuma 2017 ya kabubutia ni kiria karibaba utolela kinya thirikari ya kaunti ya Meru kulukira MCA wa Josephat Mwambi Chamani bari wa kinya thineru yongwe nke anonto bakiara muki kwe iteneri itumi bakui bari kanwe batu ende na bonge bora na bongo bomba koromba no twewe roe rora rwethaira rukianda kinya thano tugatukwanda tusukuma twetu yaka barabangi kana ngekoro ingi batu twethira tweno tethio muno ande batu no tuibasoro irwe ya nawa mwakoro atura tusukuma twawe akona byose bakinya kakundine kaundi samba akona bya kurira mwana kamutu batu tukiona kinya nombi wetu kianda biratu na byona thina muno ni kwethira tutekinya roje wetu thina twena ni nya muno ni rwetu na thina na jo thina kianda pyope ni ngi muno mbwa ne yale kula kendo wetu tunakoba ini mpara tu bote bena mpara ai kwa dika ya mo tedia anto bo tika ko to mo nya mo yo tanto bayo yetu kenge na jo oi wa bo nyawe yongo na abwere tukona ato batona kunywa kile na boa kariba bakomiruka mu manonto inyabo ampare kiu ne bawita kinya mubunge ongekuru Elizabeth Karambu Kailemia uraba kuina etre na isokari nonto ibainire no 2022 na batamona kwina mpare na muno nanto ninje ntare makinya kore maninda unekere kogoro ni mpara ni ondia eka ndo magwa ni to ana bya korea ande ni kwenda bototethie na bya korea na roje tone kagoni te kinya roje na rugo wetwara gura nanga koya kaboyo ngatoma na ngatairwa ngatethwa nkona rwa kinyanja ngataga ndato gwaibwa muno atongoria betu boto lailelia bwega na botu kwa mela na tuto kwa mela bwega batu twenge koro batu tutona mwe koro tolinga suka na batu tutaya kundine twenge koro na itoringo baini nuto bwa suka olosia maka ilemia olameleta nau olikena ngekurosia kianda sieta na skat na batu nitukolika na kura sieto kailemia batu nitukwenda kukuona na nitukwenda kuona kuma leso mwanga mutongi yako turo kia mutongi mwongo nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia
Kagitene wakau ni Matheta Muthuro Mung'ento na kururia matako ikundi ke kurukuma na tho mwiri ojwa Igembe nikira bakolotera ati mubunge wa Ekuru County ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia ko bateaniria batikwamukira mbesha cia ngavu bakiuria ibae inaireko batashiringia ritho nkiroki bakilalamika bataona wonjorithia kumakiri OBCA ya Women Rep wa County ya Meru ni riboti igotarirwa ni mukiri Onkonja. Ekuru bantura ya Kimulindo mpitha iredi na the one ende ni baumirite wita mubunge bo wa Ekuru no Elizabeth Kailemia bakimuria mbe kwethere tonya maturene ya na kauri ribo nonto bari na thini nyingi ira baukilukira na bakiwa kinya kuinana babaingi nturene bara batiociumba ende bakimuromba kumba kwethea kiba watambaru na kuba mthometheriana yaba kende turari riomba kwetheanire ukura mimi ndangwera we na mapendeleo othe mwana onda no mwongo mwana eya gailene kamwe wamuka usiere mwana no ntawo yaba mo wa thome thiba thire sukuru boguma kinyango ene kambitha njenje ngare yaite jambo lindo no ntoto tapio na gathingara mawasia otira tukorera ngarama we jambo lindo to liongere ototetheria na beto no ntende otira to support ana beto bakiora jambo mugo mutana kithakiane buruburu ya nanga bukire bangi otetwa yatwe bado tona kinya mbesa se kwendia twana sukuru kinya kana toromia kwetha nya twegete ngwanto batiane ne bonde totiane na twende nyoko na twegete kabwa gako na twegete mami eto ende watu igoromba atire yawe yoto linge ntigwe mwantigwe ya ekunde gege ya rofea kya Mulindo we wone mathina yatori yayo baba ingi asiari baba ingi muno ibatinya bare ntiwa na bena twana na twana tu batena wasenya bakwendia sukuru baba ingi batinya na toyoyo tuende tutekwa na nyamba sesio kwendia mbi ito ya waloi yako ni bona ambasari ibwe isi Kailemia we ta Kailemia tola mona toka tinyanga buno de tatia totiona ende ba ture mbiasha ngamu anga ngamu bado tona tuwe nike undu na totora kaitene kauni bakwa Elizabeth Kailemia mubunge wa Ekuru no mbeta kwethea kibateanirie torene riria mpitha na tomba kwethere ikinya kwa bakwabo batemuisi ende nukumuibwa ke nonto hatarara liongete torene riu bakiwa kinya kirimbeca ira cia ngaf na itetha cia antu Ekuru kana ikundi mwanya mwanya ende ombe kwethea na ukinya torene riu nonto bene ikundi ombe kwethea na kubatethera kinya na tenti ite na into bingi bibingi kenda bomba wikuria tagoringera kura ina wetera kura ciaku mam baya lenga goria weto goringira kura tibasirie to Kailemia togoruna togari totiwa totagona sura ana beto barengo sukuru togaria nana musie igo gethira ana banywere bangi banywere nzobi njerene kaba kuleba kuba mama njerene kolo tethio woto tethetie awo wogenda tongira kura ringi na ciata goringo ende no nta mama no torere ogethagena na yuorie riakio na getha no gwenda tugoringira kura eyo tugone otutetheria na beto no gaya na matangi no gaya na mbori no gaya na ijui bado tebituona twana twetu tureta tukengwa tutekuthoma tureta tukengwa royo kwengirwa okyo kwengirwa no temenye kwende cukuru twekwa no tote wisie yayo ntukwe moto liongere togomenya wone mathina tuturayo kwetu itu mami gatukwelenka inde yayo kinyombure ndeme kwa mutana wone thina ndeta nariko na ni wasi bakuthomethia mbi ni wasi bakuthomethia twana ngakoro babu thina antu batio ciomba kontoreto kinyoko na twekerete ngua tutio ciomba baba inginyo batweta atia batio ciomba na thaino kwa no kamibura atia o kamibura ingire ende mamire twendo tutethie ngapu ese twa ngapu o torigana acio kana tomba kuthomethia mbi kuthomethia twana Kiripotera Meru TV kuma mpitha na thwande Igembe North mbeta mukiri Onkonja ni riboti kaithira ito kijithia muthia yo ayara to kubanganitia akirimetha ya nteto cia Meru TV bita wakabwe mutharimi kango shore ngatho cia mwanya. Thank you very much no ndobo gwitana mbere gwitana batu ikinya gotuthura no ndobaku amutu gitwika nyumba ya nteto ira iri na igweta katetune ka Meru kuma kireni kirwe na kimoni. Thank you very much bita wakabwe mutharimi nkwendelea gorobo bwega.